Alright mga kasin, hindi karo din ibasa dati problem of the day. Ulitik to ti kumablaw madamdamalaeng. Tayin tayon rugyan nga amwen, noan niya ti pakasaritaan ti parikot iti biyag dati nagsurat ni Josie. Sagudayan nga ti surat ni Josie. Dear Kasin, ore kano Jelo Kosor, ado kano ti Marites. Ore sa din nun sa nga lugar, kadot Marites. Ayan, didala toltoladen ni Mami Teresita Cabanya Fuller, dita Vegan City. Ayan. Kasabay ken Jonalyn Navarrete, shout out ka na kayo. Dati nga rin mga kasin, the problem of the day nga napadayawan nga may basa na tangal daw. Nga gapukin ni Josie. Kat kasto man tilinaon ti surat na. Dear Kasin Yong, may sakmet kadagiti naruay nga agbibuya kadagiti programa yo dita na MRC Studio. Lalo kadagiti letter reading programs. Kat naawi sakmet nga mangiburay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. At sabi ko mata, may kandaktumet ti balakad. Ngayon ka deta, kablawak man, amin nga padak nga viewers, amin nga sponsors yo. Yan kang runaan na, da kayo ngagserserbi dita na MRC Studio. Sabi ko ma, tagnanayon iti blessing kada kayo kaya na imbaga salunat. Tapos nagtuloy ti panangi paayo kada kami tiliwliwa. Tatikado nga problema, no agbuya kami ti programa yo kita. May liwliwag dagiti nga problema. May katibannog, may kati-stress. Ang imidiagdama, ada iti pakais-stressak launay. Problema nga, kayat ko nga ihuman kada kayo, kayat ko nga pabalakadan. Kayat kastyuman nga irugik, ti pakasaritan, ti biyag ko, ken tinagbalin na parikot ko, edita, kalkalpaslaeng, ti panagkalay sami iti asawak nga ni Nelson. Ngada kami, iti siled, iti kabarbaro, kapatpatakder nga balay, bukod mi abalay. Ket dito'y nga maaangay, mapasamak, ti panag-honeymoon mi, ken ni Nelson. Kaya't ko nga danggayan to dahi nga sunata, honey. Nagmayat nga kumpasan, honey, anya. Oh, Josie, honey. Nagbanglo ka. Kat kanayo nakto nga nabanglo para keng ka, Nelson, honey. Ang imaguri ka madamag kuman, ha? Kastoy ka diti kaya't mga panag-honeymoon ta? Aksala ta? Ngaw mo na? Kat man, ano kuma? Na isang sangayan nga honeymoon. Tadata mismo iti unig ti kabarbaro nga balay ta. Nga agsala ta. Danggayan ta dahi nga sunata dati duet the Clarence kini Rogin. Ay, nagpaiso na pintas dahi nga sunata. Ay, inisponsoran sa ni Ana dahi ta dati dat Hong Kong. Paborito ta nga agpadpada dahi ito saan ka di. Katuwin na, honey. Sunata nga mangipasin mo daag. Nga tiya, panakigasang gasat iti rabaw iti daga ket saan na maliklikan dagiti ripis iti nawatiwat adesdes. Nga itilikodan ti amin. Agpatingga di panagsagaba. Kanagnanayon tong ragsak ken namay. Tilak amin tahani. Ay, tiamok man nagsalata lang. Nasken ka di nga agkanak. Ket nagmayat nga agsalata, kumpasan ta dayta nga sunata, sabay agkang ka, agkak dagiti bibig mo. Di na palang urlat ta diretso latan. Sana,
Pergent rod, the moment. Kat nagpintas na nga kanta. Nagkat mabalintamit ka sa bayan, honey. Di tarabaw ti katre. Excited la una diti, honey. Madamdama. Sumara tapila eh. Dahil tati magustuwa king kata. Napnuhan ka ipapanan dagiti. Balikas mo. Ultimo di kita kakanta. Kat ada ka ipapanan na king ka. Nelson, honey. Kat ikarik king ka. Agbalinak to nga natibkir ka na pudno. Itiag na nayon. Nelson. Kasta akmet, honey. I love you so much. I love you too. Nelson, honey. Naragsak ka ka di, honey. Unay-unay, Nelson, honey. Sa anak to ngagbabawi nga mangipatig king kay tiag na nayon. Kat sa anak to ngagbabawi, nga sikati nasawak. Sikati ang kasar ko. Really? When? Taapay ngamin. Gaputa para kanyak, Nelson, kat sikati na ikari para kanyak. For me, you are the perfect husband, perfect partner, perfect lover. Gaputa gwapo ag. Gituin. Gwapo ka. Pacheck ngay pagpatignak unay-unay. Manakaawat ka, nadungo ka, nasingpet ka. Adaan ka iti napintas kinatalgid nga trabaho. Ken amin-amin nga sapsapulik iti lalaki nga kataktakunay ko iti tong palbiyak ket addaking ka. Bagbagam idi nga ti ideal man mo ket kasla ni Yungyong. Saan? Buy-buyay lang dayjay. Humanghanga aklang, tagahanga aklaeng. Ang sikat. Sikat ti perfect man para kanya. Gwapo ka mat angin ni Yongyong, Nelson, honey. Dahil taman di magusto king ka, honey. Kat nam na maimet nga, agtultuloy ito nga da kanyak dagita sa guday. Kadipat patig ka unay-unay. Josie, honey. Kat si ka nga rod. Aragsak ka nga rod, honey. Saan ka kadimat lang agbabawi nga siyak tinagbalin nga misis mo? Nukilam itay nga may saak nga perfect man, perfect husband. Dati kina perfect mo nga wife para kanya, honey. Nagpaiso? Well, di met ni Ivana Alawi. Saan? Ang jamat? Ano nga Ivana Alawi? Aping bibuya yung mga kanayon, titiktok na. Mabibuyak lang no kwa. Sigurado ka? Well, honey. Agtali na ito ti kinapudnok king ka. Ure na niya ti dumdumting nga alawig iti biyagta. Promise? Promise. Sigurado? Uwe. Talaga? Sure na sure. Si kalaeng, honey. Nalpas diyanan. Angim nagplay ulit. Dito may kadwa nga pa naka-play na. Dito nga kanta. Kumpasan tameten iti rabaw ti katre. Honey. Ay, magustuhan kita, honey. Intang Rodel. Dinanggayan mi nga Rodel nga sonata kasin yung nga itay damo na nga maiplay. Damo na nga maipatukar ket sinalami. Nagsala kami, nga nakatakder kami. Kaya di may kadwa, gundaway nga panakaitukar, panakapatukar no, panagplay dito nga kanta. Dinanggayan mi meten, itirabaw ti kama. Dito yung met nga nagsala kami, sabsabali nga sala. Damo ka na no itay ket kapit-kapit laeng, ken adabasit agek na. Itan ket nakairuten, ti panagin narakop mi. Nakapapauten, ti panaglanang, dagiti bibig mi. Bayat nga dagdanggayan mi, dahito nga sunata. Intan ko nana. Inkan ko natakanta. Ay para kada kami kat intan. Intan honey. Intan iti langit. Intan iti kangatuan na langit. Honey. Honey. Nagragsak king honey. Nagimas ka, honey. Naimasak? Naimasak, honey? Nagimas ka, honey?
Ala, magus-gusto ka ipagpagamday ta. Ulitin man. Naghimas ka, honey. Oh, honey. Naglaing ka namang romansa, honey. Oh. Wen kasinyong kastaunay tilaing ni Nelson nga mang romansa. Mariknak ti ayat na kanyak bayat nga ag-ag ka na dagiti na dumaduma nga paset ti bagi. Awan pa'y ti malagip ko nga gundaway nga nagpapas kami nga sa anak nga naitayok iti langit. Awan pa'y ti gundaway nga saan ko nga naragpat ti kagatuan nga kagatuan na langit. Awanan ti sapulik pa'y Kenny Nelson. At daaming kengkwanan ti sapsapulik ti maysa nga lalaki. Sakit nakalalaing iti romansa. Oh, naglaing. Oh, honey. Ket sakbay nga naglipas deta nga kanta. Nadanon min nga agpadpada iti kangatuan na langit Kenny Nelson. Naghanas ka di mitlaeng, honey? Permi, honey. I love you. I love you so much. Ano kaya't mo agad maminsan tupay? Ha? Maminsan tupay. Kasi di dating raramiden ta. Sige. Kaya't ko na ita, honey. Lagi na nakaklarabit, honey. I love you, love you, love you, love you. Ada ka gayam na, mama. Ay, una, anak ko. Nakapasyar kayo man, dito balay mi. Ede, kaya't ko nga kumustain ay, tinagpat nagpa-nag-honeymoon yung agasawa, iti kabarbaro ken bukod yung balay. Ay, agad okay mo't mami. Naragsak kami met kini Nelson. Ay, very good ano kasta. Ay, maragsakan at nga makaamo iti dayta. Gadya asawam, simret ka din iti opisina na. When mama, katag may sakit dito balay. Diyak kumakayat ti kastoy, mama. Anya? Adamit dati nga trabaho, saan ka di? Kat apay. Angin, nagtulagan mi ngamin kini Nelson nga, agyanak nata dito balay. Ay, uri kita na, pintas mo ti pwesto ni Nelson iti trabaho na. Dakil mo ti sweldo na, ken adamot komisyon na. Pudno dayta, mama. Ket posible nga iti mabiit, ket ada nga maipromote suna. Ado ti sales na kano eh. Na lampasan na kano dati kota na. Ay, kit nasaya at ano kasta, anak ko. Di mat plano yung iti maadan, iti katulungan niya. Uri saan ko man, mama, nalagaan mo ti trabaho dito, aw mo ti adu nga trabaho dito balay. Angin masapol ko mati kadkadwa kasarsaritak. Akit wuna, narigat mo ti agmay-may saka dito eh. Ada ka din nasarakan nyo. Pengarad mamang imasidig kami iti agency. Kita baring kada ito nga lawas ket adanto dumtengen nga kadkadwami. Ala, sapay ko mangarod, anak ko. Aya, tagtultuli ti ragsak yu kini Nelson. Ken sapay ko mataawan to dagiti dumdumteng nga problema yo. Ket no adaman, ay, dagiti kumalaing alisto ken nalakang sulbaren. Ket no ada problema yo, saan kay nga mababay nga umasidig kada kami. Taore no agasawa kayon, ay kita kasapulan nyo latamat iti pamagbagami nga naganak kada kayo. When mama, agyaman ak mama. Nalawag ka di keng ka ti amin, Victoria? Nalawlawag pa yung lawag ti sumisingising nga init iti agsapa, madam. Ang imdi la mabalin nga, inday lata ti awag mo kanyakon, madam? Inday? Kasano nga inday kat Victoria tinaikabil iti bayo datam?
Ay, agim adami din pang ko dita nga nickname ko, madam. Inday tingkabil ko. Ay, pasensya. Jack namin nakita. Sorry Inday. Ay, no problem, madam. Mm. Kat awan ti pagdanagan nyo, madam, tagbalinak to nga nagaget, ken napudno kada kay nga agasawa. Oreta saan ka marigatan ka dagiti trabaho diti balay. Inday. Tibet ka di ka ngurunan nga kasapulak, ken kakit adda ka nga kadkadwak, adda ka nga makasarsarita. Kain inistorya, madam? Ay, kat nalay nga ka makinistorya Oh, numasapol yung pa ti kachinchinismis yung akit, ay, jak kaya ti chismis, inday. Oh, no istorya, istorya. No chismis, jak kaya ti chismis. Ah, gapo ka di ma'am ta chismis ket ti chismis kaadwan na palso. Saan ngagpaypayso? Oh, ay kasta ka di madam. Oh, wala sige. Ingka pa lang arot iring pas digiti trabaho, digiti naskin nga ubraem. Kalpasan na, umay kanto dito itagistoryata. Ay, sige madam. Agyaman ak ulit madam. Thank you. Ha? Agpaiso, honey? Mabalin ko ka di nga irabak king kano saan ngagpaypayso ma, ani? Agbalinak ton nga ama? When? May saak tumeten nga ina. Yes, 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 yes. Finally, finally, honey. Nakaragsaak. Nakagasgasat ang kata. Nakagasgasat na. Oh, dandani ak ma-promoten sakit tatan. Eh, lalakin to ti kayat ko nga umuna nga anak ta. Josie, honey. Kitsapi ko honey. Kat nung kas pagarigan ta babae, okay lang yung lalaki ko O sige, sige, sige. Oh, kat numan babae, tinto sumarunon, lalaki. Kat numan lalaki, tinto met sumarunon, babae ko Ay, kat numan nakaragsa ka kani. Isuda, dito agbalin nga anak ta ti ad nga mangted iti swerte ta, hani. Oh, napintas ita ti pwesto kiti trabaho, sakit mapromotak pa Oh, napimpintas tumanen ano maipas nga iton ti anak ta. Sapay ko hani. Ket ti anak ta ti mangkumpleto ti kinaragsak tayo. Ket sapay ko tagtultuloy dayto nga kinaragsak tayo. Ket sapay ko tagtultuloy pa ti kinaswerte ta ko namani. Ay, I love you so much, honey. Sige, sige, agsangit ka, baby. Agsangit ka. Uy, honey. Muti man laeng ni Lucky. Tasyak timang pasarding, hindi pa nagsangit na. Madamdaman to, honey. Nagmayad gading ginti sangit na kat. Si ka man pala ti ama nga gusto mong mangig ti sangit ti anak mo. Ay, dahi nga pa nagsangit ni Lucky, honey. Iso ti mangipasin mo daag ti kinaswerte dahi nga balay. Gaputa may isang Lucky ni Lucky. Gasgasat ta ni Lucky. Iso nga, Lucky ti kahit ko yung panagang king ko, ana. Kasta ka di anya. Agi mabanog ti anak tan ngagsang sangit. Ken mabisin iso nga nasken nga paggatasi kon. Amo to sige sige. Sige ani. Lucky. Ingka ni mami mo Laos ton di pa nagsangit mo. Aduon na yan nga swerte no itultuloy mo pa iti agsangit. Oh, nagsarding san. Saan ka ngagsangit anak ha? Oh, ni mami mo ti mangkarkarga ken ka. Oh, nagsarding nga talagan. Katuwin agsarding no siyak ti maigem. Ket ni, kita mabisin ko na kita. Aglingling it pwede ti anak, ti bibitan ta. Gabot bandog na nga nagsangit. Nagmayat nga bubuyahin ti pa nagkunot na yan ta. Yan ta, barukong mo, honey. Anyang arot kit mabisin. Isong agsang sangit itay ta mabisin. Agsang sangit ta. Kahit na nga pasang bayan ti swerte ko nampay Kaya talaga nga naswerte dahil nga ubing. Naswerte titid na kadata. Alam mo man lakid din. Swerte ka nga swerte. Aman, madmadlaw ko hani. Swerte ti itid kadata nga anak ta.
Apa nga rin, anya tikit kita, honey. Naswerte ko mamanin no, pati siya kit, anya, pati siya kit, pati siya kakit, anya, anya nga, ay siya kumamot, pati siya kumagdedemit king kani. Ay, tiladang ibagbagaw. Apay, awang madagis na. Agdede kan tumadamdam angim sa mo sabsabayan ti anak ta. Sige, sige. Naala sakit kita, agdede ni baby ta. Agdede kamit iti bangir. Mati madamdaman tulat ta nani. Sige, sige. Madamdaman tong arod nga agdede agani. Hey, congrats pareng Nelson ha. Nakaapal ka ngayon. Sa bali lang amin tinagagit, Dani. Saan lang nga nagagit ko naman. Nasirib ka pa nalaying ti diskarte, miso nga. Ado tinalakwam. Swerte ka talaga. Swerte ti anak mi. Duanton ti anak mi. Dua? Kahit mga sawin, parang Nelson, addan ading ni Lucky. Tinauna. Addan ton. Kamamo mila idi kalman. Isunto natin pagkumpadre andan, kumpad. Di kamot na lagi, idi pabunyag ti inaunak. Ay, bilibak ka talaga king ka, pare. Kasla ka ano na day di kasaryo kini Josie. Sakit nagsasaruno ti promotion mo. Agsasaruno nga nakakuta ka. Nakadakdakkel ti komisyon mo, binulan. Ay, di mapuputan ti panaglabas ti panawin, pare. Nangruna no, agsasaruno ti asenso. Kaya ti swerte nga, dumdumteng kada kami, patsik nga, aga po amin kadagiti duwanto nga anak min duwanton ti tawen ni Lucky niya. Uwen, nasorok to nga duwan ti tawen na no rumwarton ti adi na. Di naktulip-lipatan nga rod pare. Sigurado tayo ta, pare. Kumpad pe ti awag ko kengkan. Basta ito no pabunyagak to ti may kadwa nga anak mi, kani Josie. Alain kanto nga ninong. Anakem to iti bunyag. Swerte mo agpaiso dagiti anak yu kumpad. Nakaapal ka kunak manin. Nabayagan nga, jak nakaawat ti komisyon, ti bonus. Kasi ka nakatutut ornong mo't bangkon. Pagkit pangigastuam ka rod kadagi jay. Kat para iti masagbayan, nagiti anak mi pare. Ato ulo na ilata Ure man pa no sanga dosena ti putot mo, sobra pa gilibre kan to mga rod pare. Ala, adan tulata gundaway na pare. Sa bagay, saan lang nga anak ti pangusaram Andiyan ko mga rod. Siyempre ni, bakit ko da kami amin. Mabalin pa chicks. Chicks. Dahil tati saan ko tupulos nga aramiden, Dani pare. Di nga. Saan man? Nata? Ikarik. Jak tupulos agbisyo. Jak tupulos itulok nga ti kwartak. Kit isuntot mangiyaw awan to kanyak. No siyak deta agad. Kasta nga kaadot kwartak tabang ko. Ay kita, usarin mo nga paragsakin mo ti bagim sagpaminsan. Awanin ti sa pulik pa iti asawak parang Dani. Kanayon nakmat na maparagsak ni Josie. Kastamit kanyak. Kanayon ko mataparagsakin ni Suna. Sa pali lang makaramang kabit sa bali po tayo pare. No si ka pare, ala kita maawatan ka Angem siyak sa bali Umanay kanya ako ni Josie nga mang parparagsak kanyak. Sa anak tong agsapol iti sa bali nga babae. Kunam nga nung makakita ka saan pare. Sigurado jak to ipalubos nga deta kwartak ti mangyaw awan kanyak. Deta. Ay no siyak ti sika pare akat. Uri man di inaldaw nga mang chiksak
Ti pagsayaatan na kada kami nga agasawa kini Nelson ket amin ibagana istoryaen na kanya ka mapaspasama kiti opisina da. Awan na pulos ti ilimed na kanya. Ket dita nga amuak maipanggep kada ita nga kaopisinaan na. Nga saan da kanumit idi nga nasinged nga duwa. Nga bigla kano idi kanumit ma-promote isunan kanayon nga makalako. Inya sidig kanumit dita nga dani ti bagbagina. Iti asawa. Ket kuna king kuana. Agan anad ka kadayta. Honey. Ha? Api ko ma. Bakit no uleg dayta? Uleg? Anya ti kahit mong sawin nga uleg. Honey. Uleg kay nasawen. Amangan no yes asidig nalat bagi na king ka. Isingsingid na ti bagi na king ka. Adda sa bali nga rantana. Hindi ako mamot ti rantana nga sa bali mo. Kat siyempre makigayim lang siguro agbilbilib kanyak. Kahit na siguro agpasuro kanya, agpaisuro. Agpaisuro okay lang nagpaisuro. Kasanong aro din no sulutin na di kita kliyente. Kasanong aro din no traiduren na ka. Saan mo't siguro? Baka mit no dakes nga apal dayta. Nga imbes nga apala na kang gurain na ka, iya sidig na tibagi na king ka. Sana kang tubagkungin iti likod mo. Saan nga tamot siguro, honey? Baka mapampraning ka lang. Basta, nung mabalbalin liklikam dayta, saan mo pegay maunay ang ti kinatao na? Sakit inalam nga, ninong ton, ti ka bunyag ti anak ta nga ni swerte. Manano ko ma, nagkaopisinaan kami mo. Kun bebem lang tan Basta, tandaan am ti saok. Agan anad ka, sisiimum dayta nga tao. Amangan no, di mo amo, si isuntot pa ka perjam iti trabahom dayta. Ala kita naanadak mo, honey. Sapay ko Musta ti anak ta? Maturo. Madamdaman tong aro din nga kay ayamek, nga ubaek. Into no makariing. Gusto swerte anak. Saan kan ngagsangit No kaano pa nga napabunyagan kan. Madama ti paala ti bunyag mo, so ti panagsangit-sangit mo. Abangan met no, ninong ti kayat na nga mangkarga king kuana, kumadre. Ay, kumpadre. Amangan no kasta nga agpaiso. Swerte anak, ingka kano kinininong mo, ubain na kakano. Uway kan, swerte, balasan ko. Ay, naloko da ito yung ninong mo Abay, pati takyag ko, pakialala na. Ay, sorry naigamak ba't ti takyag mo? Pasensyakan ko, madre. Yung gagara ng samot. Ay, saan ko nga yung gagara ko, madre? Ay, nangig na? Napasar din kundi baby swerte, Uwin ngagpaiso. Magustuhan nak nga ninong na. Nagpintas nga ubing ni. Kasti kinapintas ni mami na. Numuna ta. Siyak ti kitain na. Nakapigpigkid ti pereng dahito nga lalaki kanya. Kasti ka di nga talaga dahito nga Dani. Ay, kasti nga ta talaga dahito nga kaopisinaan ni Nelson nga nagbalin na kumpadre mi. Diyak kursunada ti pa nag-is-isem na kanyak. Diyak kursunada ti pa nangkit-kita na kanyak. Nagbanglo dahil ti baby na. Kasti kinabanglo ni mami na. Diyak kursunada ti mangmangig ko iti dahil nga lalaki Diyak kursunada ti. Aming nga taktakder na. Aming nga tignay na. No amukla ko man diyak ko man ininted ni swerte keng kuana. Alaik man laing tapdo madayon kada kami. Kumpad, amo ti ni baby swerte ta. Inak iti unig ti balay ta. Inak padedjen. Nagswerte ni baby. Agdede. Ni kumamot ninong Ay, bastos nga talaga.
Basta, jak kursunada day nga Dani, Nelson, honey. Anya man tinaramid nan anya. Apikas lang agburburek ti daram kini kumpad da Dani, honey. Kaya talaga nga agburburek ti dara kata. Kaslamat lang. Nakalalas ti pa nagkikita na kanya. Nakapigpig ti pa ng perring na kanya. O, aramid di dati matino nga lalaki. Nga kumadre na. Amunang si asawa ak. Bakamot no, nagkamali ka lang, mapampraning ka lang siguro kasi sila siguro di pa nagkitkita na. Sa bali, mariknak, babae ak, honey. Mariknak pa yung idealain na ni baby kanya. Inaranta na, ingagaran nang inaprusan ti takyag ko. Nga sa bali ti panangapros na. Sakit sa bali ti isem na. Kasla makapaistir, makapasuron. Alasa mo na yung pampanunutin detan. Kasano kami nga nagbalingki nga nasigid nga gayim aya? Oh, dati-dati met nga saan nga kunam. Kita, inya sidig na lang matibagbagi na kanyak, honey. Uy, nangim, liklikan man dayta. No, apeng nga nagbaling nga kumpadreta. Kita, iso na nga rutin ng ibaga kanyak. Kaya't ka nagbaling nga kumpadre. O kita, Ada sa baling nga rantana yata. Siguro mapal kayong kadayta. Apalan na ti i-asenso ti biyag mo. O, baka kit no pati siya. Apalan na kagapunta napintasak nga asawa. Saan mo't siguro ada ka di asawa nan. Awampay. O, metlagayam. Agtalay kaking ka, honey. Agtalay kaking ka. Nga awan ti mati nga ramidem. Ure man kiti anyat araramidin ni Dani no di mo kayat. Saan nga siya ti problema? Talaga nga awan ti dakes nga aramidin. Kasano nga rutin no ni Dani? Dahil nga lalaki ti adaramidin nga dakes. Nga awang ka ditoy. Samot siguro. Wala kita yat adayom apo Ikararag tayo nga sa awan ti kasta nga mapasamak. Basta, liklikam dahil nga lalaki. Ala. Sige, liklikam. Ang no umasidig ka niya. Jakbat ka mabalin nga, iba ka nga, umadayo ako na karon. Basta, aramidim amin ang pamuspusan, tapno no, mayadayo ka kadahil siya nga lalaki. Ala, amangan mo't isunto ti mangi sungsungking kay ti madiabisyo. Saan mo't, katadamot bukod ko nga panunot. Amok mo't ti ustukin saan. When angim honey, nabilig ti sulisog, nabilig ti sugsug. Iso nga, panagkita kit daytan to ti ti problema ta, daytan nga Dani. Inday! Ma'am! Umay kanta, edad kunti sweldom. Ay! Alaman nga rod, madam, tainak man met bumakasyon. Mailiwak ka dagiti naganakin kakabsat ko. Dati boyfriend ko kunam automatic latan no kun dayta madam. Kadgapo tayong tultuloy mo ti kinagaget mo, ti kinapudnom kada kami, kani sir mo. Iso nga ngumato manen ti sweldom. Wow! Arig na kit, halos kada 2 bulan nga ngumato ti sweldok, madam. Thank you, Amom, no nalukay ti ima mi nga mangtid iti kwarta, iti padami nga tao, alis tumit nga sumrek kada kami, iti adu nga kwarta. Ay, usto ti kunayo, madam. Kasla kaanulaing iti sumrekak diti nga katulong yo. Agim nagalisto ti asenso yo. O, kabarbarumanen ti lugan yo kini sir. Wen nga rod, gaputan na swerte kami kano kuna ni Nelson. Angin madamag kuman, ma'am. Apay, saan to nga nga kastoy tumet ti kinaalis to nga agkurape kayo, madam? Anya ti ko na mintay. Kasta ka nung dagiti daduma, madam. No alis to ka nga bimak nang, o alis to damet nga bumagsak. Saan to nga kasta ti mapasamak kada kami, inday? Tanasayaat kami met itipada mi nga tao. Saan kami met nga naimot? Kaya naggabumet inti nasayaat, dagiti nga iyas asenso mi ti biyag mi. Sa bagay, angim saan to nga agbisyo ni Sir Nelson, madam? Saan to nga agbarbartek, agsugal, agbabae? Ay, saan to met siguro, amok ti asawak. Sa bagay, madam, nakasingsingpet ni Sir Anya. Saan nga kasla ka dati kadwa na ka na yun, dito ibalay nga, dati kumpadreyo. Sino, ni Dani? Wen, ori siga madlaw mo.
Wen, madam, madlaw ko napinatid dati patong ko, madam. Anya? Api nga di mo yung pulong kanyag. Api nga di mo yung baga adagos. Kit, ang angaw na kanun, ang angaw na kanumat laeng, madam. Ibaga ka, ipulong ka, kada ma'am ko nakit. Ag sorry, met. Sa idi na minsan, madam, naira na nga da dito nga nakatapis ak titwalya. Madlaw ko nga nakapigpigkit ti panang pereng na kanyak, madam. Unak tupe nga manyakis na iti nga tao. Abi, madam, pati da kayo, minanyak na? Wen nga rod, at the time, adagundaway na idi nga, nabastusan na king kuana. Kunak tupay, bastos da iti nga lalaki. Api nga di yung ipulong kini Sir Nelson, madam. Saan man, imbaga king kuana ng kasla di namat ikaskaso, ti bagbaga king kuana. Di namat liglikan da iti nga Nelson. Ala, madam. Baka no maisungsong to ni Sir, gapo ka dahi nga Dani, dahi nga kumpadreyo. Alagat sapi ko mata saan himbag kit dita napagsaritaan ta, himbag ta na ibagam. O at least, adda kadwakon nga mangibaga kin ni Sir Nelson mo, nga madiday nga Dani. Tapno liklikan nan. Api nga tangaging gaita kit awang mitlaingin ni Nelson. Nabayag kami nga agdenden na. Doon ti anak mi ngim ita lang nga mapasamak ti kastoy. Nga rabiin nga maumit laingin. Ay, awamit lang ti tawag na. Tapno ipaka muna ko matiga po nga maladaw. Jack magkarod mabaling nga siyak ti mang kontakin ko na tama nga no madisturbo ket makaugat kanyak. Ay, napanan na nga taday ti Nelsonin anya. Ni Nelson di tumawtawag. Ay, thank you, Lord. Hello, honey. Hello, honey? Kumadre, ni Dani da ito. Ha? Danny? Api nga daking ka ti cellphone ti asawag. Agtungtong tolok na tibilin ni kumpadre Nelson, kumadre. Bilin nga? Anya nga bilin? Imbilin na nga tawagan ka, kat ipakaamukin ka, maladaw iso na nga agawid. Ha? Katapay? Medyo nabarteke ni Nelson, kumadre. Anya? Medyo nabarteke ni Nelson kunam? Insungsung mo ka diti asawag nga iminom iti arak, Danny? Saan? Saan nga uminom ni Nelson iti arak no awan ti mangisungsung king kuana? Iso nga insungsung mo lakit di Danny. Saan, kumadre? Bam ta itulnog ko madamdama. Itulnog ko ta, kat di na sakayat ag driven. Sakton timang drive, tikot sayo. Diyos ko. Sige. Basta agan-anad kayo Namabalbalin kit itang nga itulnog mo. Danny, please. Ni. Thank God. Thank you, Lord. May magarabim, kumadre. May magarabim, met, Danny. Ipatugaw mo na tayo na dita so fanta, saktong makamon. Di nakaditulungan nga. Mga tibay keng wala. Natagsin ni paring Nelson. Ha?
Si Kadita Banger. Ah, sige, sige. Oh, oh. Aguli ka. Apay, naskin ka di nga igamam diti abagak. Tapno no tapno no, maalalayan na nga na sayat Angim, saan ka nas... sige, sige. Gamak ti sikit ni paring Nelson. Oh, ang kiri ka. Api nga sakitin ti sikit ko. Saan ko yung gagara, mare? Ay, pasensya ka na. Ah, alabas-pasan tang ipatugaw isunan paidata dita sofa. Namunat. Namunat karget na nga dingkalin ti. Sikit ko. Mare. Pasensya ka na, mare. Alam, mabalin, agyaman na king kadani, ngayon mabalin mo ti pumanaw. Pumanaw. Awan ti paglugan akong mare. Alangan ba't nga, iyawit ko din takot sa iyo. Siyak tinang manehot, at di namat kaya nga manehot ni parang Nelsonen. Anya tikit mo nga sawin? Umiyanak lata dito yun na, mare. Agawit akto lata masapan ng pikaten. Saan nga mabalin? Magtawag ka. Awanin ti maawagam nga. Tricycle, when anyaman nga lugan, mare. Ito no lang bigatin nga agawit ak. Patempla ka man diti kape. Yan ni Inday, mare. Kaya't ko tiyag kape. Diyos ko. Diyak tumit ngayon ang buti ag drive. Tasyak ko man timang itulog king ko ana. Da kami kin Inday. Diyos ko. Api nga nga nakainom isuna, pare. Api nga kasta ulit barbartek na. Nagselebrar kami laing, pare. Damanin nalakwan na. Nakaswerte nga talaga ni pareng Nelson, mare. Naswerte ito trabaho. Naswerte pa'y kang asawa na. Nagswerte na ito yung Nelson na niya. Nakapimpintas di asawa na. Nagpintas ka, mare. Paring Dani, please, agawid ka. Rumor ka. Saan ka nga naskin ngumyan dito eh? Naalang sakit kitain. Intulnog ko lang aro din ti asawam. Pag-awi din nakpelaeng. Kasta ka di, ti subadyaw, ti panang tulong ko, ti asawam. Di nakpay may templaan ka, pek. Saan pek, di nga sikat pagpatemplak. Kaya pa ni Inday, tagpatimpla ka. Kadagdagis kang asawa. Inday! 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 Ma'am! Makaman dito. Kuyugin nakman. Ma'am, tap na dakaduak ang mga adda sa adadakas nga rabidin kanyak titang adani. Ay, Inday. Inday beautiful. Ay, Sir Danny, tiblanak man ti kape. Ading ko, Miss Beautiful. Nagkape agman. Sige. Danny, mare, please, agawid kan. Hindi mo kahit agawid mga yabak ti polis. Polis! Api gayab ka ti polis. Api, adda ka di ararabiti ka dagis king ka, mare. Awan angin. Agad no, awan ti mayabakon. Polis ti ayabakon. Tapos isot mangitunnog king kang agawid. Ay, saan? Maturog ag dito, mare. Maturog ag dito. Ilanak mga tikpungan ko, mare. Ay, Diyos ko. Anya ti aramidik, Diyos ko. Inday. Inday. Ay, ma'am, madam. Agri ka. Tulungan kan nga agtempla iti kape. Wala siya akong tagtempla at kape. Tas sikat mang banday keng kuana. Ma'am, mabuti nga. Anyan kabutin mo. Nagalas pa nagkita na, ma'am. Bakit no, adadakas ka ramidin na kanya. Kay samot siya ti pangramidan na dakas nga rantana. Ay na, ma'am. Mabuti nga, ma'am. Agpagpada ta nga mabutbuti nga na Inday. Anya taramidin ta. Ay, tsaka mo, madam.
Nabang aran tirik nami kay ni Inday idita makitak nga matmaturog meten ni Dani iti may nga tugaw iti salas. Nagtinulungan mi kini Inday nga inserek iti silid mi nga agasawa. Ayan, iti barbartek nan, uriri gunggungin mi madimariing. Kaya di maipaidakon ko na kininday, lahing kamit agiddan itrangkam di main door, sa itrangkam to pa di kwartum ilak mo. Mga no circuit na ka ni Dani. Ayun ma'am, kastamit ka na kami. Kastamit kanya, ilak ko mo dito daw mi. Diyos ko ay. Diyak unay nakaturog iti dayta ngagpat nagkasinyong. Siguro mga bandang alas 4, past 4, nadlaw ko nga nagkarkarasa kasi ti salas. Inak kumalo ka tantiri daw, siputak kitaik ko man asinno. Ang agnerbiyosa. Madanagan aglalukit ni. Di pa nakariing ti asawag, amang narigat pa lang mariing. Kas na unay meten, tibang artirik na, edita nakita, nanangig ko nga naglukat ti ridaw iti main door. Edi sinirip ko iti tawag ni Dani. Rimori ti balayan. Titaray ko nga napan nangilak iti main door. Aging nga nangig ko nga da nagsarde nga tricycle iti batog ti gate mi. Ket nakita nga naglugan ni Dani. Nga idi makariing ti asawa kasinyong ket inistoryak yung kuha natin napasamak. Agim kaskas di nga kasla saan na mamati. Saan man sir? O kita ni pa inday ti magibagan. Unang anya ko mat inaramid na. Nagalas ka ti panagkit-kita na sir. Panagkit-kita mo't lagayam. Saan na kayo mo't nga dinangran, saan na kayo mo't nga sinagid. Agim siya ka ni. Dita, kalabayan na ka. Inarang gagaara na ngayon, naprusan ti abagag. Pati ti siket ko, diningkal na. Gagangay lang ata. Binagkat dagayam, pinagtinulungan dagayam. Saan na siguro ngayon gagara, hani? Saan man? Kiturib damagim kini Inday. Uri iso na madlaw na. Kinaminsan ka usto ka di, dita, ha? Nasayaat ka di nga patiten na ti patong ni Inday. Sana ibaga nga ang angaw na laeng. Mabalin aya. Alabam da ka sa ritak to narigat mo doon da kailat ding-dinggek. Amwork met ati side na. Basta liklikam da ita nga lalakin, please, Nelson. Awan ti man itid na nga nasayaat king ka da ita nga kumpadrem. Kumpadreta ko na ma. When nga kasla jak kahit nga kumpadre da nga lalaki. Jak pulos pagtalkan da ita. Pamatik. May isa nga uleg da ita nga lalaki. Iso nga adaywamon, please. Adaywamon, Nelson. Kasinyong tsaka mo no agbulag-bulagan di asawag talamin adukon ng baga kayong kuha ng aliklikan na day tanga daning saan kay baga namot nga di namot maliklikan taag ka opisinaan damot akit ko na nuwal pas trabaho yo liklika mon saan ka nga kumuy-kuyog kayong kuha na sa mo itulok nga asid ka na ka nga sumurot kayong ka di papanam. Kaya kanayon ko ibagbaga kayong kuha na, agbabawi kanto laingen, into no adda mapasamak amadi. Saan man nga
kanyak nga asawa na, bakit isuna, bakit no madadael do trabaho na, bakit no maawanan to ti kliyente, maagawan, masulutan. Na di launay ti problema kasin yung tanasaya at launay ti asawat. Managtalek, alis to nga agtalek itipada na nga tao. Tasyak ti tao nga, no saan ko nga maamu ta tao, kit saan ko nga pagtal ka na dagos. Aging nga jak maamuan, maamamu nga nasayaat, ken maamuan ti pudno nga kinatao na, no saan ko nga makadkadwa iti mabayag nga panawen. Ngayon misuna. Iti asawak, nagalisto nga nagtalek. Inala na pa yung kumpadre mi. Kaya bagak lang aro din nga chinansingan na ni Inday. Bagak lang aro din nga na maditi panagkit-kita na kada kami. Yung gas na awal laking kuana. Apay. Adda nga ta ilimlimed ti asawak nga nilaing kumpadani ti makaammo. Adda ka di pangtingtinggalan ni Dani king kuana. Ket pati siya kung ket maprampraningen akasin. Tadyak launay maawatan ti asawak no anyat adda ka deta nga Dani. Iso nga nagsurat iti programa yo ta kahit kung man nga amwen no anyamit ti kapanunutan yo maparanpraningak kadilaeng wenno adda ka dimet iti adamet point ko nga agaramid iti wenno agatap. Hello, Mami Lydia. Hello, Mami Lydia. Nakiktudak pa ada ni Mami Lydia. Balakad ang dakman kasin yung no anya ti rumpe nga ramidek. Iti tayo ito nga problema. At talagang jak maisuro ti asawak. At dakit ka patsyen na deta kumpadre mi. Ngamiti siya nga asawa na. Kaya? Iyon na kung tiagyaman kadagiti makaited kanyak ti balakad kastameten kadagiti amin-amin nga nagbuya. Nagyaman nakmet ken kakasin ti anos mo nga nangurnos nang ibasa ken nang idrama ti pakasaritaan ti parikot ko iti biag. More power to your program. Sabi ko damit na ibating ka ada liwliw ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Tuy agyaman ken nagproblema apagayam mo Josie. Dahil nga ron mga kasin, ti problem of the day ni Josie. Thank you Josie, ti panangiburay mo kada kami, dahil ti parikot mo iti biyag. At sabi ko tamakaana ito digiti balakad nga mangigam nga maibasa, tapno nung lumag antiriknam ken malawlawagan ti panunot mo. Ken maamuam no kasanom nga kasarita ti asawam, nga saan uneng agtaltalek, iti pada na nga tao, nga dinamit pa'y uneng amam mo. At talaga narigat ti agtalek. Kaya? Kaglalo no, di talek ket maperdi, nagrigat nga maisublin. Okay, thank you met kadigiti naruway nga nagbuya, digiti nag-share, amin-amin kayo.